Kum kalat ban penmi pisa na kabanta ka Pesara Upper Primary School kabadan ho umsning lom umpi Riboy District kabadai ka way nag Islam ay jing nang jing start kablaw ay jing syakri mentala kumba arpo pras na may hakathan umsning nakalyang ka dorbar snong lom umpi haringkat da ka jingetre lang bar ka umsning town dorbar kinpenlong da ka tamasa kabalay ngilenter kablat tip kum ka 5th Carnival Festival Arja Arpusan. Yakani kata masa kabaan sedang na dua ka arpo nyaw tarik jemang araja arpusan, hadua ka arpo kadai tarik jemang araja arpusan, kindon shibun kijing pen bernya bat kijing pen senguternat ya kipat ba, lingba karwai kasiaw, kaput katem da kijing wan yasim benta ki kaitor ki papau nam kajala, nalor kijing kop syat. Kan don ru ka yo de tiar de jan bat ki jajing bam tenrai nalor kijing lek kai, kiban pen bernya ya ki kelung kena. So kendiat akan bidai buat di program jong kini ke Carnival Fest ke jungi kawan seserang haka arpunyo arpupra buat arpunai terik umi arajar arpusan haka arpunyo terik min pli ya kini ke program jungi haka por live jin o paisni di haka arpupra terik buat dia kandon ke dancing competition haka ba ke registration nam ka dancing competition kalong san spa dingka iwi nongshan but the prize yang mereka dancing competition dan long 10,000 first prize, second pada 1,000, but third prize 1,000. Nangta hak ketiga sini hak por prabaji kan donru ke bumper housey, but ke tiket nak mereka ke bumper housey kan long sanpo tingka fair sheet, but aspa tingka nak mereka ke full sheet. Nangta hak ke arpu kendai terik pada kan don ke final round jong ke dancing competition. Nangta kan donru ke bumper housey ke basan pau hajar ha ka arfu kendai terik bat ya ke tiket ke longhi kumju sanpo dingka per tiket bat arspa dingka full sheet nangka ha ketiga si min donru ke artis ki bapau nam jong geri khasi ke jungi ki banwan bat full sheet persinga ngi kum iba kraw umdor nangka i samla amunik nangka i samla waldo walang samla otei bat gindonru ka DJ night ya ketiga janmet bat bangin sa pensit cingan ya ki pai ba baro iban masaki ya ketiga program ko jumi di sasisen na khot ngawe repi baro i nong chong snong jokom sling nang taki pramarjan bat repi baro ki ba na ka thai ri bhoi bat na ki wei ki chaka bat pinwan bat saki lang bat ban pensit cingan ya ketiga program jumi nang ba ketiga program jumi kan long ka ba ya be ya ti nalor jumi ta ki donru ki stol ki ba bunjai iban penbernya ya pi stall kilong kum ki popcorn sebat cotton candy nanta barbecue traditional wine kasi indigenous food nanta ki kid fun play nanta ring the goat sebat kuwi iban penbernya ya pi kata gasi dina kali yang jungi ka umsing town berbar bat haringkat jong ka berbar sinong umsing lumpi ni khot ni we pi baro ki pai ba penyawan ban sakilang ya ketiga program jungi kum si benta kajerap ke jungpi le sengila man kentiu ya ketika school ke jungi harudi bat ki jingdon kam jong ke school ke jungi dengan khot ngawe repi bar phai opini dan opini wan lang ha ketika si nang ba ketika program jungi dan long ke job ai ke jikuble kong ki silong mil bala wan subha ketika school yang subha itu bat kunjuk ru ai kuble ya i nombor jong ke MC badal lang hangi bat kunjuk i staff kai beri jong noi kai Pesara Secondary School wala da kiwi kinoi kai kim sim lala bandang ye ikindian aspa ban address how day with the school nada you headmaster jong ka secondary school Pesara ye kini ke school laseng house nem si hajar nai spa nai pinyo mentah kini ke school la kanjo arpu prasnem ila da berakhir ye kini ke school silver jubilee di menta ki kena school hang ni Pesara ngeladan kumba arspa sapu prangot ki kena kino hikai LP kidon sangut arngut kidai kino hikai SSA langut kidai kino hikai kiba dan siu kelop naka MC belatung naka MC inatan UP kidon langut kino hikai arngut kidai ki SSA but iwe kidai fourth teacher but langut idon haka secondary ke secondary kadang day kebetulan kebat siu tulop tang ke MC nyempat don kenu ke jingerap nak sorka haka beda ke secondary level di ngapan pau ngkong ke jisungu haka beda but
kador barsnong lung umpi kabel organize ya kini ka 5th Carnival Fest kaban selong HOR punyo aku pra akanda sibenta organize kini na kabenta bakan yo ka fun na kabenta kani school jungi hangi la mensiu tulop kino hikai bat ila bangin penan kam sibubun ba benta hagbede ke jinon kam school markani ke school pesra kada dan kam sibun ba jingrap ini ke jinon kam bangi kino hikai jinon kam dan pentelun ye ke kam hakani ke school dengan tarung air ke jing ke jisungu ya ka umsning tahun terbar kebal aya ke jaka dan pelong ya ke ka 5th Carnival Fest lem lada kam ai ke jaka mo ketika tahun terbar kelong ke basem sistem kelong ke basem juga hadu kata dan pelong ya ke 5th Carnival Fest kalau penyai ya ke dorbar sinong lum umpi bersebentaru bedai ke member juga MC berpenyai ya ke school besra yang ai ke bedai kelum ya ke organize belum ke basem pang hadu kata bangela bekin pen bes bela bekin train ke bentar di ke school Kalau nawat lat kelenti kenu ban TV kini ke school hagbede ginan kam duun ba nang ba ila bagi pentilun ya ka kam syakmu Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya